Namar ka jingpen slam jong ka sarkar bante ka khardop talasi mender harata chera malidor kabaha po irjan tiail skala penlong ya ki laitili ki seng bakun thup ya ka FKJGP HNYF bat KSU kilai kendo yu dupti komisioner ka irjan tiail district ban panding sai halo kitigi khardop kite kilai seng gila berngam baladak sarkar kamsyam la simkhya ya knie kimban si ban pinyeng no daki khardop lajong ban talasi ki mender habakren bar kila thai khubor u presiden jong ka HNYF ba lamsok langstang ulai thu ba nakaliang udisi ula kular batang suyo ya kajaka naka district council kinsale no woodwood yakakam kumta halo kate kanongrem kila kentu UDC ban penstet no yakakam la kumnu hapo uniusnam u president jong ka FKJGP Chente Hills unit ba Tuesday litap ulo ong ba kani kade kam kabadang sa teng khamtam haba ka JHDC kledep kular ban ay kajaka arata chera kabashi akar bat kabadon kam menta kade ka lease agreement naka JHDC na kaliang ba ti litap ru la kentu juri ka sarkar bakan penkloy no yakani Ka district council untuk kita tempat di pelai tempat air kita di agreement ini tempat air kita ke di kita ketahu di tempat di district council maka konsumha mengkampung kloy kita kam pan air no kita saka sokar nam kan yo kan kam kalau kami kita pas kawai lo ba isu kenap sulkom mau bisi pula keren lokusno madungi u marsnyo ya ka ta kendau marsnyo kita ga agreement marsn IT ka district council kemudian la buti kam bat keju ke poro ni kaliang sungi nila persno kemad bisi balat galang kana kono gedur mut swaban poi usnam kemai kemud awar jar opoi la de ban lalong operator milki mananismat pada kesu ke poro ni hari ni ki arsi panwan ni selai bentuk ya di bawah DP jong district council ban tepat ka bahkan IP nak kloi ya kejaka sa DC office jong Ijek district ban yo lek kloi ka ni nang liang jongi ila ele ban lek karbala nang ba mtial akam badda gajing gerpat sesen ya sarkar jela kemudian harbor tantan ya sarkar MD apo ajila mu sarkonrat makan lek karbala employ ban pendep put ya ketai gantri di poin kemudian hangte tasra pat kumju kini ekstrin ekjen poin bodon belum tantia bat apo obri nyu tri borok oi bat apo ajela borok oi bat kumba titip hagini singi baldep ba kadon gobe ka press conference ka ba presiden rangba jang BJP UJP nada lekren sai ba kasih kalau terekam bat nang nai kemat kin sekretariat wood yang si ko hari India bat gane kalong ke bangi nagaliang gaseng ni singok ya kantam nagaliang di saw telig sing balang ngadu ke FKJP KSU HNF bat RBF ibadan apa jalan nagalia bat kumju ke Garo Student Union ni don nang agulun besu bat ni persa kantam ya kejingwan bhai senong kini bar jela bat nagaliang jongi kejingkran jong orang ba kapendi ba kai ke baji hapok ke jela Mizoram menta bat kasam kede kitu gejing thambor jong gitu khar Bangladesh umdai gi khar bangla umdai gi trai muluk umdai gitu gidai khar Bangladesh bawan nagawai pat gari ki thambor gi riulum hapok ke jela Mizoram pat kumju kai baji isan mati kolong kumju Mizoram pat nagliang jong kin tujur ya ke sarkar bakan le mardor pat lada ke sarkar kamla ban le nyimban se ban penjing na entry ekjen poin na kajal hal baide na ni giliang like sing bhalang FKJP KSU HNYF mentar sini lek induk deputy commissioner Eastern Hill mentar entry but access point te kumbakren menen jong presiden HNF kajka miswa kila yo haneha melidor abai kili bisi ni gedal Islam daw wong ni daw ba kamdong ngchka walong khoram ngchka kada daw mentala ling district council JHDC kalau pular man ajkano syekh sarkar dan kam sekedar galis agreement juki ki ai si akar ke jeka